Inggih, Titiang Niko Mangercani, NIM 21120510111. Inggih, idedani sareng sami saniwang yang Titiang. Titiang nunas uratian idedani abos-bos. Duaning wimbekara nyurat lontar tingkat SMA SMK Sebali, ring rahidene mangkin jagi kekawitin. Om Swastiastu. Bini hajeng lugrayang Titiang ngaturang rasa angai bagya majeng ring ide sang yang widiwasa. Duaning sangkaning asung kertawaru nugraha ide mawinan Titiang pingkalih ide dani sinamian mangguh kerahajengan saha presida rauh ring rahinane mangkin somo. Umani suatu gunung tanggal 17 Oktober warsa kalih tali likur. Ring wimbekara nyurat lontar Festival Bahasa dan Sastra Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Inggih, idedane sareng sami parikrama jagi tincapang Titiang. Antuk punika majeng ring prawartaka karya mangde nyayagayang nomor undi pemilat. Inggih durusan. Inggih, idedane sareng sami saniwang yang Titiang. Atur uningayang Titiang majeng ring para pemilat wimbekara nyurat lontar mangde ngambil genah sani sampun kacumawisan. Duaning makasami pemilat sampun saya gering genah sani sampun kacumawisan. Antuk punika majeng ring prawartaka karya mangde ngedarang naskah taler lontar majeng ring para pemilat. Antuk punika galah durusan. Inggih, duaning makasami pamilat sampun ngamulihan naskah taler lontar sani mangkin pacang kewacen Titiang teknis pelaksanaan. Sani kapirtama galah nyurat lontar punika siada semenit. Suara gong kapertama mbacina galah sampun ngawit. Suara gong kaping kalih macina galah sampun 13 menit. Taler suara gong kaping 3 utawi kaping 4 macihna galah sampun telas. Sani kaping kalih pamilat nenten dados ngawitin nulis utawi nyurat sadurung gong mesuara. Selanturnyane matilar saking genah wimbekara utawi ruang nenten wenten izin saking prawartaka karya. Selanturipun ngarianang keributan ritat kala wimbekara kelaksanayang. Selanturnyane memainkan ponsel ritat kala wimbekara kelaksanayang. Lan penguntat para pemilat mangda setate nyayagayang utawi mematuhi protokol kesehatan. Teknisan kaping untat punika keputusan saking angga panureksa nenten dados keganggu gugat. Inggih, idedane sareng sami utaman ipun para pemilat sampun iwawu indek teknis pelaksanaan wimbekara ring rahinane mangkin. Duaning makasami pamilat sampun sayaga parikrama selantur ipun wimbekara nyurat lontar galah ngawit saking mangkin. Inggih, para pemilat makasami antuk atur piuning Titiang majeng ring para pamilat nyurat lontar ring rahinane mangkin indek galah sampun kantun wenten punika wantah 13. Inggih, majeng ring para pamilat sareng sami duaning gong sampun ke suara yang ping 3 punika pinaka cihna galah sampun telas. Antuk punika majeng ring pamilat mangda nenten mekarya malih. Atur uningayang Titiang majeng ring pemilat wimbekara nyurat lontar duaning galah sampun telas. Antuk punika Titiang nunas majeng ring prawartaka karya mangda ngambil lontar pemilat. Inggih durusan. Inggih, idedane sareng sami parikrama selanturnyane inggih punika mesandekan. Antuk punika majeng ring pemilat sesampun mepulan naskah durusan medal saking panggung puniki. Majeng ring idedane sareng sami ritat kala idedane mesandekan puniki wenten hiburan-hiburan saking mahasiswa Jurusan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Inggih durus piarsayang. Inggih,
ida dane sarang sami. Duaning sampun sekali panumaya. Titiang mapiunas majeng reng ida dane sarang sami kari reng sisi auditorium undiksa mangde mapupul malih reng genah puniki. Parikrama selantur ipun inggih punika pewarah-warah saking panureksa inggih durusam. Inggih para uluman lan atiti sinarang sami. Mawinan para angge panureksa sampun wusan nglaksanayang peblibagan sane mangkin pacang kewacen sapesira manten sane ngamulihan Jayanti ring wimbekara nyurat lontar ring rahinane mangkin. Rahajeng aturang titiang majeng ring sane sampun ngamulihan Jayanti ring wimbekara nyurat lontar Festival Bahasa dan Sastra Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah ring rahinane mangkin. Inggih, ida dane sareng sami sane dahat uang yang titiang. Wantah kadi asapunika titiang persida atur ngenter parikrama nyurat lontar Festival Bahasa dan Sastra Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah ring rahinane mangkin. Titiang pinaka pengenter acara ngelungsur geng rene sinampura yening wenten kekirangan titiang ritat kala ngenterang parikrama puniki. Pinaka wasananing atur titiang puput antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.